A dobrodošli u još jedno rezervno kolo, evo moj lagani osvrt na Facebook Marketplace oglase. Dakle, ja i dalje ne mogu vjerovati kako ljudi šturo opisuju svoje automobile koje prodaju, a za te iste automobile traže i novce. Ne znači ako je auto marke Mercedes, BMW ili Audi da se ti automobili sami prodaju, pošto se tako i zovu. Ja kad pišem oglas, napišem sve kad sam što promijenio, ok, ne baš sada sve u 20 godina, ali recimo nekih zadnjih godinu dana što se na auto mijenjalo i trenutna kilometraža. A ljudi napišu, dakle, Audi A6 3.0 TDI ili BMW neki G90, nije bitno, i onda kopiraju popis opreme koje automobil ima i to zalijepe u oglas. Pa to nije oglas. Dakle, u oglasu bi trebalo biti trenutna kilometraža, godište automobila, registracija i što se radilo na nekim od kilometraža tijekom zadnjih godinu, dvije dana. I to je to. I napiše se trenutna kilometraža i naravno cijena, a ne 1, 2, 3, 4 cijena ili 130 i onda 6 x-eva za kilometražu. Kad vidim riječ Regana ili Regan, meni dođe da preskočim oglas. Ne mi dođe, nego ja preskačem oglas i uopće to ne gledam. I evo za vas sam tu također malo scrollao po Facebook Marketplaceu i od 15 oglasa 3 su polu dobro napisani. Dakle, ja ne znam zašto ljudi to rade, čemu to. Dakle, ja stavim auto na oglas i onda napišem prodaje. I što, ja sada očekujem da mene neko nazove i da me pita podatke o mom automobilu. Pa napišeš iskreno, dakle, to je i tako je. Napišeš nedostatke koje auto ima, što bi trebalo možda pogledati i to je iskren oglas. A ne kako se piše. Pa meni to ne mogu jednostavno vjerovati zašto je to tako, čemu to tako, di to vodi i do kada će ljudi stavljati tako glupe, idiotske, moronske oglase. A slike, znači problem je na mobitelu uslikati 10 slika okolo cijeloga auta i unutra i možda uslikati sat sa kilometražom. Ne, to se ne radi, nazovite vi mene pa ću ja vama reći. A u biti nemojte me ni zvati, jer zašto bi vi mene zvali, zašto bi vi meni trošili moje vrijeme i pitali me slučajno za moje auto. Znači dođite i kupite ga, to je tako jednostavno. Ne me pitati, znači tako u oglasima piše, nemojte me pitati glupa pitanja. Ma o čemu čovječe, koji si ti faktor u nečijem životu? Ili svaki auto je na oglasu savršen i bez lipe ulaganja. Ma koji je to auto savršen, nije onaj iz dućana savršen i bez lipe ulaganja, na njemu treba nešto napraviti. Ja sam na svoj auto utukao love i love, pa i dalje nije savršen. Tako, molim vas ljudi, dođite više pameti, počnite biti iskreni i ono što prodajete, da stojite iza toga. Eto ga, da ne duljim više, živjeli i hvala što ste gledali ovaj kratki osvrt na oglase od rezervnog kola. Lijepi pozdrav. A za promjenu sam ja napravio oglasnik na Facebook Marketplaceu gdje će se oglašavati samo pravi i iskreni automobili. Dakle, posjetite na Facebook Marketplaceu rezervno kolo Zadar oglasi. Također, naravno, TikTok i YouTube. Hvala lipa i živjeli još jednom.